Şifaxanada tüzüklendiriu işleri ağımdağı yılın fevral ayında başlansa da, rayon halkı anın tez arada tüzüklendirilip kullanılığa topşırılacağına ışanıp geldi. Hem biz bugün kütüp alıngan açılış tantanasında. Hürmetli meditsina ravundikleri, vraçlarımız. Birinci big zor rahmet eylesin ki sabırlılığınız, tüzümlülüğünüz için sizge. Farida Fatih'ına 3 yıl boyu koronavirüs şurayı ana üstüne remont günütün işler vardı. Onlarga işlerini alıp barga gerek. Kişi kile uğruvinin kabul etmeye gerek hem dürüst diyagnoz koyup onların bugünkü günde avat ayağa bastırıp производство ve profilaktik uzdura gerek başkası. Hürmetli vraçlarımız, big zor rahmet, başım değil rahmet eylersiniz. Şulayım yaktaşımız Ilnur Mahmutoviç'ka. Mına birgele işlep, şuşa işte zingip yaptık. Fevral ayında başlagan edeginde bugünkü günde yama yılga zor olu bulak. Olga taba sizge ol barati көңіл тынычлыгы, işinizde oңышлар кетерсін. Яңа программаларда бuna Фарида Фатиховна yaşayıp келебіз. Алдағы yıllarda da buna şaşırға ясын, келесі yılға да müdіркірдік. Bu yılға şekilde zor, şunday sizge ağırlıklar bulmaz deyip ümit etemiz. Там, где есть ФАПы, там, где есть хорошие условия для здоровья, для наших пациентов, для наших жителей районов, мне кажется, это придает импульс развитию. И вот в новых условиях очень важно, коллеги, вот условия все созданы, мы сейчас посмотрим, есть условия как для пациентов, так и условия для работы наших врачей, наших медсестер, всего и младшего медицинского персонала. Отдельно я хочу поблагодарить и выразить слова благодарности своему коллективу. Они очень старались, выдержали, терпели многого. Некоторые кабинеты во время капитального ремонта переезжали по 6 раз. Это огромная нагрузка была, поэтому огромное вам спасибо. Менә кызым белән шушы матур, җылы, заман таләпләренә туры килеп эшләнгән бинага кирмичә, медицина хезмәткәрләрен яңа ел белән кутламыйча китә алмады.